Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Awarande kad inshallah ka seri meden do mi wawi du'a e jangay du'a numéro 3 tammo. Aray do inshallah ko en andu tun taw fi o du'a do ko non histoire mo ngon seda ko tawde hari Quraishiyan ko ben hibe yiduno andi bay kambe kadi be wanno ka hakkil mabbe be neno be jokkude diina ko annabi Ibrahim wonno kon e mum. Donc joni non kambe kadi hajjombe wadeno no andirno den non ka suudu Kaaba ko don be mareno sanamuji mabbe din toujours suudu Kaaba don hay fi do hari be change no annabi Ibrahim rewireno non jomi mum be innovi piji ma be sinci piji. Donc kambe kanka hakkil mabbe be waduno hibe wadde ko annabi Ibrahim wadeno ko joni non be hajjayno. Donc ha joni si be ari no Mina ko non be wadeno ko be aru be wada kambe poésie ko ndon on poésie no wa gimi be ara be daro mo kala wada poésie parce que arabu en hari ko no woni sida fala honneur dignité mantede wacce sifat ɗin piiji fo heɓa inde ko poésie ekkitotoɗum ɗa moƴƴe. Donc yimmugol no wa hande sa yimmude tinna yeylede porto hay sa anda ko ɗum da waɗoyde to donc ma hay so tawi wona soɓe jokkuɗa yimmugol mango. Donc ɓeɗo kadi ko poésie ɓe waɗeno poésie maɓɓe on hari ko honɗum ko waccugol baabiraɓe maɓɓe ɓen innugol leñol maɓɓe ngol. Donc joni mo kala nak baaben an kaari soro an kaari no enen kadi no waɗirten noon kamɓe yiya wonno tefude anda kon boni baaben oɗa kon boni soro oɗa. Donc joni noon ɗum ɗo hari ɓe sincuno souvent e toragol honɗum fi aduna on pet andi no waywa ko wonɗen ko wurde fewnɗo mo kala no faala honɗum sa wallini ɗo joni alandike suka wonɗo lagine ɗo ma Afrique ko ɓuri ko hakkunde Amérique e Makka ɓurɓe ɓen ko Amérique yarta hay fiiɗo fo ine no faala aljanna fo ine no faala diina fo ine no faala no yiɗi Allah kono mi sikki battitagol ngol Allah no weli fi Arabie Saoudite ɓuri Amérique kono ko ton suɓete ɗum ɗa acciteɗon. Donc ɗo joni o duwa ɗo no tawa kadi e duwa ɓureteɗo jangede andi ɗo Allah change yewtere nden ɓay hari himɓe ɓen torotono honɗum heɓugol jam e kisiye ka aduna ɗo pet kono ɗo Allah longini honɗum ko ya toro jam e kisiye ka aduna yiltitoɗa toroɗa kadi jam e kisiye fi ka lakara wona ya yejjitu gotum e mum ko ya hawtidirɗe ɗiɗino. Donc joni non ɗo kon ɗum Allah yewti ɗo o ni robbana andi ɗo se jangini robbana jomi amen atina waɗan men fid duniya ka aduna ɗo hasana jam e kisiye waɗan men jam e kisiye ka aduna. Joni non ko ɗum nafoore ɗum ɗo on kadi par ce que buy inne ɗo min mi ari ka aduna ɗo tigi on joni mi faala wurude mi rewa jomiya mi heɓa seeɗa ko mi heɓata ko mi waalo mi maya ɗum ɗon kadi hare koye tafuyagal on tigi woni sa ari ka aduna Allah no okkuma geɓal ka aduna par ce que woni ɗo fid duniya hasana ko ya gollu wakkiloɗa janga waɗa ko hanɗa wadde kon fino darira situation ma o no changera par ce que ça change situation ma o si changea situation goɗɗo go. Donc yilti ɗon noon Allah kadi non ɗum wa fil akhirati hasana e yilti kadi e ka lakara waɗa men honɗum jam e kisiye aduna on ɗo ko be moƴƴata o inchallah si wowla kadi fi lakara o yo moƴƴu juuletake ka lakara jangetake ka lakara fop ko ka aduna ɗo juulete ko ɗo sadaka ittete piiji ɗin fof ko ka aduna ɗo watte ko ɗo hajjete a yata ka lakara préparoyoɗa ton ko ya hebilano lakara on ka aduna ɗo rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana yilti kadi ɓen Allah ni on ɗum waqina adhaban nar dandame yite nge. Kono joni noon sen darti o duwa ɗo kayno ɗen ɗo rabbana atina fid duniya hasana waɗan men jam e kisiye ka aduna wa fil akhirati hasana waɗana men jam e kisiye ka lakara en inne ɗo sa waɗanama jam e kisiya si duwa on hatti ɗo hare no yoni ko ɗum non ɓeydi ɗo waqina adhaban nar dandamen lette yite nge
ko ɓayhiɗa wa heɓude jam e kisiye ka aduna heɓa jam e kisiye ka lakara par ce que iɗen andi no woodi mayeɓe hara ko julɓe ɓe naadoye ka yiite seeɗa ɓe lette batte boneji seeɗa ko ɓe anno ka aduna si ɓe bugoye ka aljanna. Joni noon si an hara wono min on ɗo mi falaka iide taw hay yiite no wayi en plus forte raison inna natoye to waɗa ɗon une semaine un jour inna ɗum ɗon Musa on tigitta tefu ko ɗum woni waqina adabannar mi humpaka mi falaka iide wota nadan ton ko few ƴetta min nadalan ka aljanna direct. Jam e kisiye ka aduna jam e kisiye ka lakara dandalan yiite lette yiite ngen few mi humpaka yiite nge ko ɗum waɗi mawɓen wono Fuuta Buyi yimɓe ɓen nandi o duwa ɗo moƴƴa no wayi wasi ko o duwa ɗo tu woodi e deftere nden par ce que duwaji ka goɗɗo landa yo duwowo ko ɗon ɓurte duworede fiyay fiɗo noon kenen prononciation woɓɓe are ala laɓɓinde ko rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Hare yon tigi duumoy o ɗo par ce que nelaɗo tigi no yewtuno o duwa ɗo no mooɓi fop hay si tawi ɗiya duwaji a hunjaki ɗi kono ɗo ɓowrinmo yor duumoɗa kadi e makko moƴƴa kono sa ɓeyditi ɗiya kadi hare ɓurte to woni moƴƴude wona fiya darni suudu ma ndum innata a crépisi woni a pentata sa penti kadi anne a karole sa karoli kadi anne a waɗay vitre a makiyay suudu donc ta duumoy duwa goto pet janguɗi buyi toroɗa Allah kadi yo jaɓa en kon ɗin e jangude kon wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira.